Ja sam relativno mlad bio kad sam počeo trenirati kajak. Taj prvi moj trening je obavio se tako što su svi dječaci iz mog naselja krenuli trenirati i u tom trenutku nam je to bilo zabavno. Eto, ja sam tolike godine ostao tu jer sam to shvatio nekako tu kao svoju prvu ljubav i kroz sport i kroz takmičenja. Zavolio sam ga, a i moj otac je prije to trenirao, ali to sam ja tek kasnije saznao i nastavio sam trenirati. Naravno, volim taj ekstrem neki izazov, volim divlju vodu i zato sam i tolike godine u ovom sportu. Za kajak sport na divljim vodama najbitnija je ta osnovna oprema, kaciga i prsluk. Kaciga štiti naravno od udara od stijenu, prsluk naravno ako ispadnemo iz čamca da nas održi na površini. Bez kajak čamca ne možemo se baviti ovim sportom. Ovaj moj je težak 10,5 kg i manje više svake godine mijenjam novi čamac iz razloga što se pravi od tih lakih a čvrstih materijala i manje više je potrošna roba s obzirom da mi vozimo po tim nekim stijenama i divljim vodama i jako se brzo ošteti. Moj najbolji rezultat je ta svjetska rang lista i prvi 10. Za taj rezultat treba jako puno treninga, jer kajak sport je jako naporan i manje više treba se svakodnevno trenirati po 2 ili 3 puta. Tako da ja mislim da je taj ključ uspjeha samo rad. Banja Luka je imala tu sreću da organizuje Evropsko prvenstvo i mogu reći da se od mene očekivala ta neka medalja, ali zadovoljan sam svojim 5. mjestom s obzirom da je to za sad prvi i najbolji rezultat u istoriji kajak sporta u Bosni i Hercegovini ikad. Učestvovao sam na Evropskim olimpijskim igrama u Baku, imao sam jako dobar zapažen rezultat i nadam se da ću uspjeti kvalifikovati se za Rio. U olimpijske discipline spada mirna voda i slalom, tako da ću pokušati i u slalom i u mirnim vodama s obzirom da je trenažni proces i tehnike zaveslaja da su iste, tako da ću pokušati u te dvije discipline da izborim normu. Iskreno ja ću raditi, trenirati za titulu svjetskog prvaka. To mi je želja na domaćoj stazi, na svojoj Rijeci da osvojim tu titulu i iskreno znam koliko i truda i napora treba uložiti za to i upravo s tom voljom i željom idem ka tome da ostvarim taj za sebe, da ostvarim naravno za kajak sport uopšte u Bosni i Hercegovini taj rezultat kada budem svjetski šampion u kajaku. Ne ulaži se toliko u kajak s obzirom da nije toliko popularan sport kao neki drugi, ali činjenica je da mi pravimo jako dobre rezultate i mislim da se trebalo obratiti malo više pažnje na nas. Generalno za individualne sportove, jer jako puno možemo napraviti olimpijaca i boljih rezultata, tako da nadam se da će država u budućnosti malo više nas podržavati.